last one of you to take your hand off this $1 million stack of cash keeps it. We are doing a Lamborghini race, and whichever one of you wins keeps the Lamborghini. $1 million in cash, and I'm gonna give random people 1 minute to try to spend all this money. This is the most expensive firework in the entire world. This is the most expensive mystery box in the world. And I'm curious if you would quit your job for $100,000. Would he rather have $100,000 or one of the most rarest diamonds on the planet? I party like a rock star, look like a movie star, play. I dobrodošli ljudi na moj kanal Miša. Danas ćemo pričati o MrBeastu, čoveku koji ruši sve granice. Naime, radi se o Jimmyu, čoveku koji deli svoj novac kao lud. Na Social Bladeu možemo stvarno vidjeti neke abnormalne cifre koje nam stvarno mogu pomutiti pamet. Koliko on u stvari dnevno zarađuje, sve se vidi na Social Bladeu. Ali uz to moramo naglasiti da MrBeast ne zarađuje samo od AdSense-a, već također i od sponzorstva koje je dobio od određenih firmi. Dakle, ima se, može se. MrBeast pošteno zarađuje svoj novac na YouTubeu i sa svojim sponzorstvima i sa svojim prodavnicama i sa ostalim kanalima koje on zapravo ima. Dakle, procenjuje se od 100.000 do pola miliona dnevno. MrBeast je zapravo skromna osoba. On nije osoba koja će kao ostali YouTuberi fleksati sa novcem, kolima, izlascima i devojkama. On zapravo svoj novac ulaže u svoje videe kako bi svoje subscribere činio srećnim. Ako ste ikada pogledali bilo koji njegov video, sigurno ste vidjeli da je umeo da podeli čak i do Milion Dolara random prolaznicima ili ljudima sa ulice. Jedan od njegovih projekata, hajmo posaditi 20 miliona drveća, ostaće nezapamćen. Verujem da ni vi ne poznajete nekog YouTubera koji bi učinio tako lep gest. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Nema ni sumnja da MrBeast uživa u svom životu i uživa u pravljanju svojih videa. Mnogi od vas će se složiti da će ovim tempom MrBeast ići čak i do vrha. Ukoliko vam se svidio ovaj video i želite još ovakvih sličnih videa, subscribe-ite se na kanal, slobodno napišite komentar šta biste želeli za sljedeći video. Pozdrav!